a new commission and I may each about 10 days after for election. No, say MPP party no. Mama on a book in Japan, we call retire by force at once. On a book in Japan, on to me MPP flag. If I know my penny or Ghana, I remember winning Kennedy hands down. Kennedy Emma. We got party penny for the Pobia. Nemiemre. Okay. Nemiemre. Sebio, Sikani Bar, ya Chedi. Okay. Yan penny or my uncle time. There be the Kennedy per se. All the MPP flag by your Mapedia. MPs no more party, so many resign. MPs no. Nini resign. DC for resign. Now, Bruce no go any more no. Say, we a party chairman, secretary, a form of a party no. No more for the current new fresh people for the boom. And then there, what in the party now there? Ako baby. But say see a party, Amugumuno. Kennedy only chance. Party na kasano, MPP party no, flag na kasapo, apron, MPP Japan. Prophet Benan. Book no Troy no. Or throw the fire on a book in Japan for say, can be winning election as I say. Enemies may can't assist you just say, the book no ever cadem. Oh, Ima, oh, not a night, Cassa, men challenging 99, and not a night, no, make one of the Vitinia. Make my channel quano, forget about Sabia, make my channel quano so fast, or 10 1 about winning hands down, or about my penny. Abusia ene ye mefuma ene 21st January 2026 ye me e de fuma na de say aka ne fo makomako edu na we no e countdown e de ma NPP for wo prime minister wo e ba be ko na one prophet yeah we very consistent e won commission e prophet Bernard L. Bernard. In fact we try hu book kra e de ato ho yeah we try say prime minister NPP for e ko no bi e ni ho a ebetumi asesa say honorable kana kompo ko Japan e na ebeba abedi mu enkunim ebi e che sa so for kwa enkomhya wo mo e hye no eye wo mo amanyofo no e na de kokoma wo mo di post komo mo na wo magina so e de ahye nkom ntinyame eye na won na bibie de fa bato ho e de kya asofo no ebi so asofo no bi so e kya so wo mo komhya wo mahye no eye no kwa na bi to say wo mo e hye nkom de ma onabo kana kopɛ ko Japan no 31st ni elu ni to abani wi no na wo mo sori dan no matum ebi se ne wo mo kan enya ade se ebebe mu ne anase ebebe mu kina ene Mesaka Prophet 99 ewo mencha wa haye ba bedin komo na no kono akwa koma na kwa ba no masre se me koma na kwa ba gumi asa shika bati me so de ma na ya no wakai so de be on be ka unsa no upload ni to only first person ya unsa be dike aka se ne be ka aka se odi for aye card identity kam ho na ye ma na kwa ba na fe ye fa komo no e hwehwe so odi for mo akwa ba Ejo so ba ima papa bibi aboko Christo da Roma Afisha pass as afini afebesa yanko na se na mitu kwa akra oh okay na me ni Ghana ti maba so di phone one from yanko oh me de she me butu nkwa anye yi ti maba and say wa by the eyes na ne mensuru enti mi gonya de no de ka ho ba ya na boga ba de only problem baby ya na kwemboko maba ayo odi for wa ba de ya nchase aka in the form akomako edu 10 days na NPP for the prime minister no ahwehwe so na we one person am not saying come the NPP party no nya de ho ni say so far how far say campaign no aspirants in na campaign na ba bedu be their party na ti be kwekwa wo mu a e de aba bedu ni say nyema si e ko wo party nim no ni nyina ye nkamfu ano wo hu nyema sen na fe ye nto aso mfio mameda wase na me mfa nchi akase mu odi mayura asante mayura tumfo na me chia de made nyina makoma mu the retired COP Kufi Bwachi na me mo obi bia afishapa ewade kan obi bia ho na fiwe na do bia koma so bia ewade yakopon e ma ne sanka ohima onim say the new prophecy yakopon yi kire me a new commission anya me yi kire me about 10 days after for election no say MPP party no omama honorable in Japan wa call retire by force at once odifo me say MPP party no ama honorable in Japan wa call retire by force at once say na Alakash call retire by force at once no sa na Kennedy or call retire by force at once say because abanu kwa wo nto ya fe no mo kwa akoto nti wo call retire by force at once ya wo kan wo mu troka ka na yi na free about wood man as de nyame yi kire me say Kennedy
Honorable Kenya on to me for MPP flag. If I know my penny or Ghana hada. Sir. Kennedy to me for MPP flag and your penny that. Debbie. As a new walker by a mokakoti. And your honorable Kenny bidding could But remember winning hands down. Just say, but remember winning Kennedy hands down. Okay. Soon, party, next one mono. Nipa na what party no penny for more party I'm pecking in Japan. But some would you say penny for us on Equator no delegates in Equator. Delegate no go to Abano. Delegate ni be no ordinary to Aba or Ghana hada. Oh, they book and say what delegates in him here. Why delegate playing? Debbie. Thank you. Me see delegate ni be any Ghana ha or ordinary to Abada. I don't know make sure say what can say. Now say who delegates no more. Me see. I say we want to mean. Omo for my to Aba. Onina so ne say. Station ha. Station. The boss on the fencing. Station owner. Okay. Owner mu nyina mu boss mu chairman. Okay. So na other station so omo so mu chairman. Omo committee we a. Omo wo boss mu boss abeka chem say abato na ye ekọ no. Dey recommend pass machine. Okay. Eti obia otuma no. Otu we a babeju sika say. Ultimate ka say ko to ama Kennedy. Abenye sika ba o me camp. Debi. Na so ko tuma Kennedy ka omo mo sika wo. Okay. Ana Kennedy so no ne nsa no wa hye ne POP. Ono aboka na asem na woke. Wa hye ne POP sika of Jessica mu. Because anya the whole Ghana and sika le beko. E beko be be office bi obenya vote wo. Delegate ye to wo. Wa to delegate a untimi. Odi for kasa bi da Ghana ha say fear delegate. What that? And I make sure say that fear delegate Sir John and the buy. Okay. What you say? Okay. Sir John and the buy. Also me kumi hu manipa. Atana lumba jo we ba foforo. It is Sir John dwuma oye no. Then na delegate for no afanye no. Okay. Inti ne wo kan say delegate no wo say ye to wo mu na ye disika so na to wo mu. Inti se ne Sir John ka say fear delegate no. Enti mi ma say e bia me na me kwa kogina say to me so aba. Na me nim say delegate de ne wo hia ne sika wo hia message. Na ma pomp sika de ahyem. Na delegate na baba gina so bedru ho no ma gimi sika no ma to aba na afa ma. Me say Sir John Belusu nyina na fi onabo kan Japan. Na ma Sir John su city no. Na me fa ne krensi wo ye den. Onabo kan Japan na ma Sir John obeche bilante. Number 2 no onabo na ma momulusu sa city no. Okay. Na ko be Japan na afoko bai. Okay. Na afoko ko be Japan so bai no. Omo ho ba asem. What I say? Jo mo ho ba asem wie no. Na yom si nchen. Na John Bodu be active. What am I say? But I make sure say party flag na MPP flag ye osno flag no. Party na fa ma Kennedy say J. Ko J ye nemu ma Ghana. Party penny for you say Kennedy no say you pushing money ko a party na ko from no e be sa peja. Okay. Omo nimpa. Okay. But enam say Kennedy no omo fa ni ma because of the reason be so cause be so baby. Okay. It yen fa ni ma. Okay. It ade omo ye ni say so ma de we ni say ba omi abeko we wini o wini mo promise we a no ko general election we wini a ba omi off system o cutting off our system no ba omi fi mo a the next person a obeba no e branch upon. Oh, okay. Now you say enu nti na wo gina so aka say Kennedy emma because party penny for the pobia na ni emre. Okay. Na ni emre. Sebio sikani ba ya chedi. Okay. Yan penny wa ba kotan Debbie. Eti Kennedy MPP flag say Kennedy etimi som e fa nyoma penyo Ghana hada. Odifo wo se cross bi she baby. Ye beba cross. Sa cross se ma ka chiro. Ye beba ho. Ba bi sa chiro say. Okay. Enam say Kennedy ba be no kotan. Mama sikadi enkoso e won na memum. Okay. Omo so mo twi mawo. Okay. What must say? Ye twi mawo say go. Eti omo de obi a na ne ye de eye mere beba. Ye nhwe se entiase wo ma because me asa hwehwe maso kakra se
amanyɔkuo sɛ NPP wɔ hɔ yi na nea ɔmo esi wɔn ani so ɛne sɛ ɔmo bɛpɛ tumi 2028 na afei party na ɛkɔ fam no so wɔn bɛsan apagya party na ma party na gyina ne naso na san ayɛ akɔnɔ ama Ghanafoɔ bi mu wɔkyerɛ sɛ NPP mpanimfoɔ no wɔn nim sɛ wɔn de honorable Ken ba ɔno ɛna betumi apagya party na gyina ne naso wɔn nim paa nanso nyɛ adeɛ wɔn de ne bɛba nti ase ewu sɛ ɔmo ba abɔnten a Ghanafoɔ kakra bi na ɛpɛ kene Japan no NPP no ɛka sɛ mufa kemra mufa kemra eto ɔmo akasa mo nim sɛ ye pobi a ne so ɛhyɛ sɛ Kennedy na ka di naba ba ɔmo mpanyifo no mo bu hɔ no ye fa wo mma nti wodi Professor Frimpong bɛ boatin bɛ ya adwene sɛ NPP party ye wo ho sese wo mo ye fake ana me de me ka so mo ye fake because me are young me nya kwala menyi because party no obi anu a so be nya 100 years kra na by this time okita coaches our party no eti ti say tuba ko bia no mo lawyer tuba ko dem nyina no me fa say so mo nya me age group a e bi mo chem kakere bi pe e bi mi so me che e bi mpanyi party no so go 60 years a e say me keka ko 50 years ti me sister ni fi me years mo say o che me say different things by the womb e be 12 years 10 years eti ultime wo me what must say ultime wo me 12 years o be da wo me ultime wo me eti na me chika ni nyina ko so say ammo party no se kene me pese all the NPP flag be yoma panye dia MPs no mo party ni nyina so mo nyina resign MPs no ni nyina mo nyina resign DC for nyina resign na Bruce no mo gbe ni mo hono mo no say we party chairman secretary o mo nyina ye pam of party no mo for the current new fresh people for the boom and then what in the party na there ako baby but say see a party amugum no Kennedy only chance o default ne woken senka ebre na MPP e wo power no na wo say because to me no wo senti that say party aparachinos ne party penifo nyina mechanics nyina no e support Dr. Muhammad Bawumia is near the bomudi no say wo nyina supporting because positions near there e wo de ma wo doctor wo power nti wo support wo sabri enye level grounds the mom sabri oni power ye nyina yet fia ba position ta fe ye nyina yetu anamon no fufo nti no enye level grounds the mom today na kire say DC no won say support Ken no support Bawumia o mu ni power it's all be ntimi mo an kwan bia so ntino enya afa mum naka eye level grounds the mom you ba me ka se bi chiro le fa me say me realize see say o boss can say Kennedy back up because o boss say o MPP delegate na be nipa na pe Kennedy no o man no mo no o mo MPP delegate ti ma say yi nipa na mo wa broche a o mo se ye ba ye kama Kennedy Japan no o mo MPP delegate me 99 me nya phone call ukwa kasama Kennedy but me nya people delegate tini me nya people delegate ni America ne say bia people delegate for mo hwe e bia papa no adwuma obie ama ebinim nya bi ye no na ka mo fa ne mra but delegate for e do this time e omukoko aso on be to omukoko e bi ji car e bi ji fridge e bi ji TV e bi ji sika no what does here ana sika na ya ba no so no ye wo omo did say the first say the whole La Paz the whole La Paz chairman a Ojahama MPP one chairman Ojahama MPP no ono no say no de obetuma jiha ba wo chairman na odo de wani mu kwakoto aba no ontimi jiha o so bi ase etini ba so na ase no da ni pa ne be contact ni say esi mo ni say e dey vote command pass maso we dey scarce na aba obi a mo ni pass o se we ni pa 8 nipa 8 dia e do obi a sika okotu wi a obi a sika 8 no e je be 4000 obi a dey 500 Ghana cedi ana say 1000 Ghana cedi say 1000 dia na se mo 8% 8 million eti mkotu wi a obaje musika ti so o boss aka cho say kotuma Kennedy Japan kotuma Bawumia otu wi a ba na beju sika ultimi kwa jambo so no say mi ko jiba o mesika na mi ko to ama educhum de bida
Enye possible. Odi for ne woken vote buy na sem na woken yo. Sa delegate for sa no muto mamba. Serious. Sa na delegate for to mamba. O ya allegation me see sa no muto mamba. Vote buy. Opa. For conscience na kuha. Na for oil any babu kuha. Oil no fa nchi na kokum. Na delegate ni bi o se na make me boa. O for conscience na ebodua. Na musu bi fa nchi ni meko no. Any oil no. E kanti wa ha. Ne musu na me ye nyama ye wa ha. Ne he na besi. Se na make na ye tro a. Ne he ne ye na besi. Me ka no kwa na kire o. Delegate ni bia no ordinary adi to abada. O tie the chairman. Delegate for no to abada eni nie. Chairman, vice, secretary, porter, treasurer, woman organizer. Okay. Youth organizer. Yes. Okay. The same way any person. 7. And na ekwa wo mu to aba. Mo wo ekwo no nyina mu nka ho. Delegate about no. Okay. They say wo get me interview. Wo cameraman. Editor. Director. Muna mutu aba wo. Enyo obi a we from a Masebia or ye MPP okita MPP card. So ye MPP bind no okutu aba ni bi. Debi delegate no ye yim. Enyo bia na tu aba. This one man make catch. Okay. Odi for why a delegate pay? But to be pay. Yes. Musa na so why a delegate pay? But to be pay minimum America. Okay. What is here? But to be pay. Okay. It's minimum America. Okay. Former President John Agyekum Kufuor, His Excellency Waka Sembi was say ebeye se obeye boy ewo party ewo power mu chen se obeye minister ewo anase ebube kuta dibre ewo party ewo opposition mu enti meka bi se nya wo chese delegate fo no wo mo former joint to aba na edisika na mo ko na so akoto aba no delegate no enye ma no se ne party beba power now the one boy wo party ni mu chen se obet no opposition enti so onim se Honorable Ken and Dr. Muhammad Bawumia said the Honorable Ken ba and na Ghana for better about their NPP for there and the Honorable Ken ba. When baby Honorable Ken Japan enye obia organ hana eyeda no. Oh sir. Baby enye obia na eyeda Ken Japan. Okay. It ni party na gasa na esio no. Enye obia wo party na oyeda Ken Japan. Tinamika ni yo. Party na kasa no MPP party no flag na kasa po apun MPP na Japan. Flag no so pen. Flag na po no. Sunsu mo asem na okay na. Se sunsu na edi egbomu no. Sunsu no we. Okay. Nipa na wo party no mo no. Omo sunsu na na eta wachi na push you. Na mo sunsu na edi wachi. Nipa na wo party no. Omo sunsu eni wachi o. Ese nipa na wo party panyi from party ase nipa na party no. Eta wachi o sunsu mo a. E ma wachi edu. Okay. Ba o mechi edu check in Japan. Enye sika asem na ye ka o. Enye sika o. Sunsu mo asem na okay. Yes. Enye sika o. Ba o me back up no na mechi no. Wait wo check in Kennedy. Odi for na ba o me camp no. Omo se mo go check Kennedy camp. Okay. It delegate to him say this the time na adet na omo delegate for no omo to mu hwadu. Adet na ebimu to ebi adura ebimu ewu ya ebinya kwensha ya adet ya. Oko ped mo bi papa ya. O kan we fie on me say this the time ono so ni koko wa bro part no obenya ni chefa fi baby. On me say o the man we na kwa ni awa o ba kwaye no on kai no. It this the time now no so ye panyi o part no say as a chairman treasure be el baby no. On ni 1000 ni de obaji. O ji wi na so on kai na fa na otu na ba wi. Te see delegate for na mo do ba no. Omo fa o ma. Me a me from me ma no. Me de ato abamo. Once again, Mr. Sabebo, when you crack on. Odi for yenhwe, o si sunsun mu no. Dr. Muhammad Bawumia na chi yedu echen Honorable Ken Akompeko Japan. Enti wo de afa we de yenhwe. Prophecies are eba de fa primacy ho. Na minim se wo kai papa prophet Amoakwata. Se na wo kasa flag ne kra apo Honorable Ken no. Prophet Amoakwata be ka se Honorable Ken Akompeko Japan. Enye wono akasa ne pen wo de ba ne mum eye sunsun bi force bi
and na pagya papa na wode no eba enti Ghana yenhwe ne yi enti se na wo kyerese sunsun mu no Dr. Chimbu eye Duchen honorable no say na wo de nsifai ma me ka se be kire wa ha yenhwe hunemu efa hyenkom okay yenhwe ne pan ne money bon hunemu efa hyenkom ti se na prophet Amakwata kan no most of prophets na eba wa ka Japan nyina do na hwe hunemu omo do no omo pe nasem na mo kama no se nya Nyankopon se ti na meka ni yo okay prophet Amakwata no mo no ana ba ko no chobu ko fe ni se Prophet Bernard L. Bernard ba ho na ka bi ude yes omo no omo do ke Japan omo pe nasem eti omo ka ama no okay what does here enye prophecy Kennedy enye prophecy ana de Kennedy bio okay Kennedy ba oba ni nyina no aso otom party ni form ntie ba oba ni nyina no ekwoje ti say edu alakashi so ene mo hu say ye di ba omi na eba saade a obetie simbi eti Kennedy odi by force takashi ene ti si mu okay tina meka ni yo Kennedy di by force o hu say flag na NDP flag na kita alakashi no ala americana okono atofom ema ba omi abesa na ho ti saade a oni Kennedy no ntwe ma ba omi a ema ne besa ala ho nko okay saade ya o flag na de achesi ba omi a what must here eti no Kennedy no chesi o chesi ba omi nyina no eye force bi na de chesi ba omi ba enye se bia commission bi na pa no tuma na say owo sunsun bi di na chi a edi ne ba da bi Kennedy ba ne physical ba oba yin oba ne physical baba omi ba na oba no after ne bi me kan say ba omi be wuri Kennedy no o ma ne physical physical in the spiritual no owo mo a omo ye pai bo owo mo a omo dele ma no okay wo bo Prophet Bernard L. Bernard din odifo no ne nkwamhye ne kwa de enye se wa hye nkom ne keke in fact wa tro hu book nyina de ato ho and every Sunday biara say every gathering bi obenya chance biara no or the another new prophecy ba any dimensions of prophecy any senior realms no etie de ma honorable Ken it is senior wo kan say Dr. Mahamadu Bawumia won krofo a wo mo edele ma no sunsun fom no enye saa so na honorable Ken so won krofo bi a wo so dele ma no obi ti say Prophet Bernard L. Bernard ya wo so nyina edele ma no sunsun fom ono so no spiritually no owo backup wo Prophet L. Bernard ni book no ochro no ochro the fa honorable Japan for say Ken be win election na say primaries no be win primaries no enemies me ka asisu dia say ni book no e be ka dem o sa book it me pie unim Prophet Bernard L. Bernard unim ye pa na me so unim ye pa odifo minimo unim ye and then asem na man ka wo platform we so amem okay the bisa question you come platform we you can differ by number 1 odifo bi wo too much platform we so a chem me na tena me gina we odifo bi ene wo why na 2020 isema me ka ebe mu nyina ni sema nipa wo susu no kwa ko ni di ma ni dia boy odifo be ba ba bo bi di wa epieda okay omunya itozo na nya no dwa fo ne ba okay amem me ka ma do kire wo mo me ka no kwa na kire wo mitie me the youngest prophet 99 till 99 no me come share be 100% 99% me say ni book no chofa Kennedy ho e be ka dem ye hwe ni so e hye nkom na yes wo hwe ni so no de hye nkom edwuma wo wa ese mo ma Kennedy ye sister only me say last year me can what too much has say ese Kennedy say ko timi ja NPP party to wo oja party to wo eto ho a obo ya ji say ko timi party etika oni ala cash e be ka bom oni ala cash e ka bom a ka ala be twa san ema Kennedy aye de abaya ni panyi no ala be sha say running meet woni me ka besi de na besi thank you hono mo no Ghana for na pe Kennedy Japan no okay wo betoma Kennedy
Okay. Eti ka Kennedy be omo party no won be win MPP straight hands down. Eti ka Mahama be win kwa na Mahama sa 56 no nya ka onya. Ke betia baba say 52 51. Obe win you. O win we are. Who is the second person? Kennedy ni Alan Cash mo party. Third be then ebe MPP party. Ono mo no. Alan Kennedy omo to mo wie. Se Mahama be ko 5 years o, obe ko 8 years o. Onye si from say Kim Kennedy aton ho wie. Oye ma panye wie hands down. Odifo Why ka so always party no mo no. E go for the ko. Nalando e ko dada na say e ma na fi party no. O ka party na emo. Na ka party no mo no. Enya ma ho de ye Kennedy Japan no. E say for the second Kennedy Japan, e di party na be jina say obe ma panyi edi. Sa akofo na omukutia no no. Sa akofo na so na edu beba. Omu so mu fa ba. ne woken abra Alan wo MPP musa na ye bodgene so Alan Kasha na ye pay that time ye ka Alan Kasha na je say edom pa enti bi kire say enu ne didi ne ti mane ye na adwene say wote ne ho free party ni mu a okwa edom ne be san bi di nachi wote ne ho free party ni hu ni si enti say ona bokote ne ho a ka je say ne bi oni bibi ona bo Kennedy Japan enya NDP for na e pe Kennedy Japan Kennedy na sama ye kam enya NDP for na pe Kennedy Japan eyo man konkon Ghana nipa na ewo mu no ai omoto ade ebi kaniama ebi to na wi aso no saa nipa no kakra bi na pe Kennedy Japan eti ga Kennedy eja party ni to ho a obenya vote ni bi afi NDC party mu aba obenya vote ni bi afi one party NDP fo mu aba obenya vote ni bi afi minu mienu so a ya wuti say alokefo a say ya say eja fifini ase eja torture so ase eja corner eja hanom no minu mienu obenya vote be fiye so ye camp e di aba okay eto be hu say ube rezi no e ma na kosoro etiga omo mo hye ne ho kom nyina no ka omo giri for start process we mu a for last year ka Kennedy ka hands down odifo wo ka say wo mo a hye nkom e de ma ono aboken no eye anisuo na wo mo hwe eye wo mo a wo pe na asem enti wo magina na asem na wo mo pe ne so na e de hye nkom ne ma ne se wo na ebewini ono aboken na mebi wo Ghana ha ene expose ana wo ye de fa asofo ho no eno nam so ma asofo bi enya ne hom na se Prophet Nigel Gaze openly aba be ka se ono de ono aboken de wo pe na asem enti the likes of Prophet Nigel Gaze asofo ko na honorable expose ninti wo mu ninya wantwu a wo mo pe na asem no ya e bi hye nkom de ma Dr. Muhammad Bawumia ne beti na ka se wo mo so esanse ye honorable ye no mo pe na asem no ninti no mo so e hye nkom no e de ma Dr. Muhammad Bawumia na honorable expose na odi ba me nka wase bebre okay kakra meti maka ni se honorable Kennedy Japan expose no oba for Prophet Obinim kwa. Oh, but you don't want to listen. Okay. Nothing na make am say bia mo enjina so. Honorable eba for eye Obinim kwa. Obinim asem kwa no a odi ba monten. Etu hwe a Obinim ne krata ene ni hu sem kwa na odi ba monten. Na asofo ni bi e hya ase e repushi manase no mu e kwa na etu e gugu asofo ni bi e hu fin. Asofo ni bi a metima bomodi straight forward what I see but we dey na she fridge mu okay ochina okay anyame bo na de pachi yen se Yesu ama na se na te na mi wu ya me body na chiro off air okay ba platform no se dem mitimi ka ipanyefo etie okay what I say eti Kennedy expose no di buy no oba for Obinim kwa bona Obinim na enumdwane dos do ahatan dos do minimi se nipa onye sika wa ma ebobro so awo sika onye bi da onye bro so na yaka na to ni akakabisem what I say sa ebuka eno ye Manase ni personal issue e na odi ko ho ba se Manase be ko no so for be na directing man ko e etina me ka say person be ko ho okay eti ya fa ho to nchen
na Nyagezi some ebe mu nyina no ono be kan Japan e dey politics Okay. we do ko bi o dey politics we go nim say stand pa me no we strong NDC for o ye na Nyagezi den NDC mo ja onimu we do ko bi any den NDC mo ja onimu e jo won mu dey attack am for as political propaganda. Okay. And no attack am. Okay. So na what must here. But e dim be e be place say o pambo obofo and na wan bio. Didn't the endorsement. Benyok apayega nyame mamie ni mami nipa apayega sa go fu dey e be pie mi nyina no eye asofo ni bi e hyase e na pushi boys no e na mo so kekekekansem ko na manase no opekwan atukwan akọ abrochiri ejo oboma channel wa anya sa akwanya no na de ko na 2 na 2 no no da hotel no na bakara airport hotel bi ana sofo busu tu hotel bi oji sika na oda kwato Guinness ni biye no abro say sam Wo nyina so ne wo. oh hima oh na tena kasa ben challenge na tena Ben challenge wo ye mi bisa se wo na so wo no wo china manase fro se be yi ho ano se wo se me ko jisika de ko to Guinness a me ni wo me see ona bo tia ne hotel be ma no sofo busu so tua bi o de bi akọ visa o kwa twi ni moja se akọ ni moja mu ana. Okay. Na me mo sofo na odi ni corner tu me mo di ni kire no. Okay. O ada se mi akwara. Okay. Eti prophecy na e ba no. Se o mo prophecy bi wo ho no ma o mo fu papa no. Kennedy. No mo ni hye dan mu. No mo man gal o mo tu ni fu ye no man gal as ni yie. Me na tenai me ona bo invite me a. Metima kire no kwan no. Forget about say bia me metima kire no kwan so faso. Otini ho a oba gu ni hands down. O ba o ma penyo gan ha. Odifo ne wo ken ye da so won commission na na no kwese da na prophet Isaac Wusu Bempa wo be kan sembi wona asori dem ho ma Ghana fo bi je nsam no e kire se nsam a wo ken de e na Dr. Muhammad Bawumia na mo ye CCC be kwa kosi ni so wo kire se asofo dodo na wo mo commission no e kọ afa e de ma MPP for prime minister na formal person bi abamu nipa bi wo mu a asofo na e hye nkom de ma no nyame na se wo mo hye saa nkom no na eye nkomtro e na wo mo e hye e de ma saa abamu nipa no se ne be na sika wo ba abamu no benya akwan wi aye no wo de be kwa koye campaign ni ade de bo prime minister no hoka na sika no ahye nkom hye ya be ya D4 so pani e ka ne se no je ne se On Yebra Wusu Bempa oyemia e papa. Okay. Doctor oyemia e papa. Ena e papa we adwuma na che. Okay. Sebi or more experience with adwuma no. Entina wa mudi no. Okay. Enye so suro say o ti mudi. Sane pa ko na o ka so wa ba mu wa wi sika e den se na wo ka no. Me the video me nyantie ye say o ka say obi awi sika mo me nyantie na wo na wo ka. But you me pese me chen yan say na politicians e work kasa bit e wo to say we fi abamu che ska wona ho eti on sama na betu ska ne gubio ba betu kwa ya fama no eti me cho say ni aye na Wusu Bempa e kan no edu ba bi a papa me phone so de yaw e ne kasa tina ngoti ma say o de yaw e ne kasa o se election we onya declare election ye papa Wusu Bempa onya declare election ye so gina ha ana gina ha obekasa wo ekosi senso wo se prime minister no wo hu ne wo befa na ebom se wo de beba bonti abetu dwane de no we hian because it says only MPP for the MPP for asem hian bi ba me metima chiro papa ni ono papa betima ka say nyame ne yi kire no metima ka chiro straightforward Odifo me say papa me metima ka chiro sufon se me base me bo metima ka chiro se papa nyame obaka se nyame ne yi gbe ne kire no ne ti wa ye din no oye nyemo wo suma se nipa na ono no ode na koma so no e wade ma ne wi ni sa no papa eye na ade. Okay.
papa wo so be pa se na me ka no me say nipa na papa wo so be pa o de na koma so no 5 o ba ku bi de na koma so ne de o de pa bo e ta na chi okay e wo sunsun okay e wo suma ase okay ba o ma bo ti e me pa no pa ko tuma ba pa ko tuma se wa ko bi ni so e okay na se ni record no ati akofom okay ti so person record no meeting recorder say na se kokono okay ti ni papa ye no me ni so okay say wa ma bo ti amekasa but o the name e gukwem say ni nipa no na onimu no o wini odi for all kasa no e wo kusi senso na wo kire se Dr. Mahamudu Bawumia kwa de wono ana astop no se ma wo ma ne fie ni ade biem na ase MPP fo no woni wo mu enni asembia se woni wo mu nisa wo so bi MPP fo hu hia no ni nyina kofa baaye Anthony Abaye fa kabo ni nsem bi okokaye e wo asempa kokro na wo kire se asofo a mo hye nkom e wo amanyosem mu no wono de woni mu ni efiri se eye wo mo amanyofo no ena edi polls aya na wo mo ye data wo mo gada no wo mo de brem asofo na mo gina so ahwe mu de ahye nkom enu nti se abato ho kom hye paade enya ade se wo de sofo bi edi enu ena ma asofo pani so ba abonten a wo be so sansem no so na wo kire se Dr. Mahamudu Bawumia kwa de ni fie mpo de wa stop se ma wo ma ni fie sansem enya ade se se ne ni prophet wo su bempa efa ne sunsum semu ni Ghana amampani sie ho ni ade no se otimi ababonten be ka se Dr. Mahamudu Bawumia was stopping the same manifia. And no just spiritually no. And never bet me quite Dr. Mahamudu Bawumia. Me bow. Prophet 99. 2020. I first me pick ya me ban. Me shall come on the 14th of July. Me come on my channel say e kunyano e go for the winning seat. Okay. And this be lusu. Okay. Omo do mo ti ase no court. 2020. Ya me mwana 2020 ko ya sa video ko ya mi ka won se NPP e kunya no NPP ma panya kunya na ye NPP for the no after ku for no e du ko na ni person mo de ba ko wa me hu no e bra chapo e wo video no sa 14th July 2020 e wo ma channel video no e wo photo si ya sa to the Korea Michelle Congo Remo Radio morning show so say NDC will win majority seat in parliament but not presidential. Okay. Can you imagine say come Michelle so buy a demo life to do 2021 and I mean who say alagash in flag no at off from Bawumia abe take over 9th April 2021 it about 20 we former pepe and papa Bawumia huntuma Bawumia unity by 5th Wednesday 5th January 2022 and Rebecca say Bawumia be appointed a pastor as a running mate Owinia I professor Poku nyina Okay. that na MPP for nyan ko primacy Bawumia ko bi bakase o fa o bi as running mate omo ko primacy ni wie no Bawumia wini ye ambassador Poku nyina that for no di wo mu Okay. tini yo It's a 2023 ana me ba ponchen ana me ka say e take about 6 months so ba point in running bit ana ko fa na bu ana me say 2023 me ka say April May ana me ka say Bawumia ni MPP for e rob Nsabotom bu pie kwana is done did for John Mahama omo to win Mahama what must here because of say we mix the running mate and we mix it breaking the 8 process I'm ready to one mix to 23 na moi 1st August and me ko commencer at this Rara TV and me ko ka won say NDC benya vote who Asante region e be see that on lobster because Asante phone say the abuwa kwa jina kwa the MP petalation na on to ma abuwa no and I was missing the boss say John Mahama na NDC will shock Asante region and MPs no na NDC get 2 seat per Kumasi instead of 47 no and I say NDC fanya seat Kumasi kwa na nya 10 to 15 yeto ba na wi na NDC get 10 seat instead of 2 no omo the 8 sabe count enya 10 and omo 3 film and be 7
It ends kita 7 seats. Oh, Ashanti region. Sabio, metiwe. Ah, we name no. One was say me minister bi. One was say party panyi bi ai party me pay. Debbie. One was say party panyi bi ato go ba phone. Ama me pay. Debbie. Ni am go to sika phone si class phone e kita me no. Ni am go to sika. One was say party panyi bi ache me car. Debbie. And I want to say the guy say your party meeting no me office. Debbie. Eye aduma che dey na me di mawa no dia mawa. Okay. It is papa na o ka say asofo ni ko mo di information bra mo e na mo just di come asem no. Enye obia keke. E de mo personal asofo o mo ye de ediri sa. Ba ye no mo say ni de me na tena me tuo say de lalai. Me no kure. Because e aduma che dey yakopo e de the mommy. And mad much in the cup of the man. Ah, Tommy Moja, a dear one. What must I say? It's in no more Canadian. Mamma Caco. Aha. It's a yellow super person media. Meet you can be. Was by a mere medium. But if I say, share, I say, we must set MP for primary C. A popular Nipamu, Honorable Ken, and Dr. Muhammad Bowmiaso. But then only a 5 aspirants never stand. Honorable Ken, Dr. Muhammad Bowmia, Honorable was a Brian Champon, Dr. Anafi, Engineer from Nigeria Japan. Signing for 5. I say, they should be the Shadans work. Honorable Duchu, Anafi, of Nigeria Japan. Woman, a different minister said, woman, Yami, you one night, I want home muscle. And now the more fits one more have more. And you said it. Also, 99, Michael Biasem. So away was so soon. That would wait and no one a touchy. So more drama. Or one hour of facing on the quad, with my only panel, agitated Habana. What I said. There I do 2 dear. Or just my or just such a day. We soon to we are not saying so that's when I walk. A physical America for the second America for the car, or child of some of them. Yet, Tambo, yet, sorry, yet, Tambo, near Biajuma, a channel, a jumbo. Nana, a jumbo, young walk, now I am a Benivia. Oh, no more Jumaya. What? What do you say? What? A camp. They don't know what I do to say, no, not for a future or the bright, you know. A future president, okay. But it's such a day. I do to former education minister. Wait, just a such a day. On good is them. As at the mind, a tower chi. But it's such a thing. Come on, Jay. A Japan. Or bread or party, no. Okay. National. Now, one thing in the Wookie Cano, that was from Kura. So from. That was Kura from Kura. It won't mean do mining. On to me, or didn't who can ye. Or didn't go out for going. As a watcher and a shepherd, we knew so very man Peniana. And that be now, they say, wait now, the challenge you be said, gonna for too many man. The star no form. What does it? It's a command Japan or Basso Quacher, Brachapon. Brachapon, the star of ever teaching. And yes, cow. Obu was castle, when you answer. Obusu news of Billy's castle, now you move Dutch of Wuska. The thing I said, and yes, the dome at Tembo, but the castle. So I'm going to my idea. It's a nice letter. Almost 2 million. I do 2 million research yet. So the on top of a big answer. But the key need a Brachapon, Kennedy, Baumia. Okay, and yes, I be yenshe. Someone woman denam. None of that brother champon or need the legacy cassa. Or say, I yes, one when yes, you were parts in me. One more parts no. Now, so Eastern region. Now, my NPB 20,000 Ghana cedis. Ya, what they saw massing. And yes, Kuma. Ya, now was saying, a Ghana for say, parts are more position and more put to me about. And then to more spend this cassa as a money already some of the bad power. Yes, some more campaign messages are one of the Emma. Honorable Ken Saka could never be saying,
ono so efre Dr. Muhammad Bawumia se wo ye trofo efi se wakoka se eye edubu ahene 1996 na wo yare nti wansan ankonko test enti no wo ye trofo enti wo de tro na eba beji to me enti me delegate fo nto abama no Dr. Muhammad Bawumia so se medie me kasa na wakodna be kwa no ase campaign message no adana ayampia to we to the mawi na we to yen show mo campaign messages no se na wo unim de ewo amonyese mu campaign messages a wo de kwe eyade a eye messenger ebetimi abo mo se ye de to minimum mo betimi akabi bi no to Ghana fo asomo ana oyima MPP panyifo na kasa no kaya kan pa ka ni campaign message no ahodi wom kakra eye Kennedy Japan okay kono ka se Kennedy the campaign message ahodi wo kakra ba o ma maka ni nyina no o ma ho de no fom na 2 party no mo nto mo fuye MPP party no mo se still no more power okay eso no se be on be trust e ti sine bi se da bi opposition na ye wo no ye kan se wo opposition afia sa na propaganda na ye wo de mo so mo so mo position e ayo mo so mo da so kita to me no o se Kennedy o so wa ye din okay so are Kennedy wo party no up to now say okasama party sa pe mebejo emebe twem no okasama party na ka Kennedy kasa no e to ho ma e che bomb ko ba wo se ene be ma edisi fo on ka ba den be ba mo ba o ma kan o kasa ni na ye bomb e fa be bia e wo so edisi fo e wo so wo ina me kan ya ni say ka pe de obi aye ni campaign but in a day no Dr. Bawumia Dr. Bawumia and the leadership Dr. Muhammad Bawumia be winning election and no ye wo Prophet 99 wo kan dia to ho na wo chese sa be the party no as obi eni ho wakasa dem party no ama NDC fo ehu awoso na no ada ebeto odwa se NDC fo e na tetem agenda bi ba wo mo pese ye kotetem mampeni John Dramani Mahama pese wo kotetem mampeni ba wanti be ka se da bi ono onye na je so be kotetem ye zo wo boa ade ne kwa de nye ono po de be ka so obekọ eye Ghana fo na sa be se ne wo ba ye ya yatitifu wo so dollar ko form economy na stabilize ye tuatua ya ka ye de ECG currency ye tua IMF ye se ye nko biom ni ade no ebekọ saa nti ne Ghana fo na akasa kra no ene ebepe na asem ne akasa papa toa so enti se ono be ka se wo nko biom ne de eno no ye mbo tubu ye fa nya dwuma ye wo na general chairman Adima NDC so edika taba abonte se there be NDC de ye support tetem agenda na ye nim no eye tuutem ye mampeni wodi we wi awowie ade bi ebe ha o minor sumdwe se bi te tetem be kwakofa ho ye de aba no ye support so fifi kwete zero secretary ne de betum so obi obeka set tetem agenda bi ankoso o wo ye siko fund ne ade se nsem de wo keka bi pa tetem agenda any NDC wo ne se maybe sir and before ne say Ghana for say Joma ma ko tetama and before omo gina ifa omo wano omo Ghana dey nipa de mo manum say mama san copy ma NDP kakra no and before kakra na kan omo wano say we for Ghana for say ya no nkase won ko bi mo abia Ghana for beti maka Ghana beti ma demonstration say ni Mahama ye no na ni je won to san copy say this is a constitution no e tene na me tro no say so man no e bochenku o man bochenku say ye pe na e before ni ano o mu ni ano okay what you must say o mu ni ano ba me nyina ni say so ba ko tetembu so ko bi mu maybe for 99 betra no mad de dia me yen sa na me yen eti me de ye fe no ye de etu nchen okay na ye ma before no ho say omu nipa what is you omu opposition eti ade a mo ye every party ni sai ko e ko from more no omu jai e bi ti say no ma e campaign ma party no okay ne campaign ni party no party ni nka bomu ka de ne party ni nemu no enye
near party be almost free say a politics. But yeah, your way to you when you want, and you say, partner collapse. Yeah, your way to you when you use a partner collapse. But almost free say a politics. Eh? Oh, yeah, your parliament and Guasia. Committee board and Mugasia. On Bacasa Pontiswa, Casa Bacana and Yano and Guasia. Okay. The other thing I want trans ye. And you be few. If I be shame, and can never see any. And can no quite check Ghana for. Magana for will say, whenever they your mind, a chop on a body buy. You come out track Ghana and so. Ghana for car, Musamunti. Ghana for a car lady, Vienna, security for, police for, soldier for, Tata Ghana for. Okay. Miss Enne. What's my composition? Monica Mafo. Monica Mafo. Okay. Monica Mafo. I could push it up. Odifo ne wo kan ya wo chese ne mampene John Dramani Mahama wo yi Sagana fo kra ne kase won ko bi man pipifo we he wo mu ni ano e bi chese first year ya mampene asan abeya ne first year bibia ase ekoyi Agana fo ebo na bas no enye nwanwa if is aban bia ba ne first year ya na honeymoon state your former president na dan Kwakufa Dubai na fo chese wono so ne first year no na very good Agana fo bo na bas se ne ye boy mampene John Dramani Mahama baso ya enti no wonshenja enye bibi extraordinary bia in fact former past governors ne kwa ne hye bi ode to ho to say gold board ne ade no eno na ne am economy na stabilizing enti no ye beka de a anka ye hwe from the first year eko no se nyema ne kwa ansa na obi bia beka eno no hu ne say Gold board is a seminal difference actually before say on fa tunche enya omo ana maye bibi eto ho omo bogana ka ana mo ko oyo for good ya former president dey buy former vice dey buy wo mo nye hwe na tie bi tie na sa tie bi so ya point was o ma panyin nobody obi di Ghana nya obetu no o ja o man ma o no o di o man ko gina 70% so o di o man be du e ba fom ebe jina be se 30% o man amoka ni aboka o man amoka na say na former president here thank you eti John Mahama ba o ba no o say MPP gulus no mu go na yetimi ko masema asike die basa eti no yetimi ko masema no ono so ba no opan kofo bia young guys bia o madwemu da ho o do wiato ha ana mo kam ti bom say ye beso o man no okay sister onu say ne Petro atisu bi okay bakas ka de yetisu you Petro asaba fo 2016 enya bo ne be ya na do win election na akoso ka fo ati tinya maso by force enya bo ne be ya ana Mahama win power na dollar na 70 aba ba gina 10 or 12 say 11 I stay my dream say mutinya maso no that is say abro ne be yi thank you so dollar no mo chere say paper so dey ate so na so kofo manya sadexi that form ne ya ifa so wo kwa dollar ni bi dey akwa yes here for yen $10 wa Ghana habium me for dollar e ko twa dan ka me for twa school fees $2 ko Bank of Ghana ko fale to ko sanai dollar be pe bia obenya wo most mo quick money black market okoto ni board okay oko black market ni board eti wo mo ko Bank of Ghana no one if you oba say oko Bank of Ghana no okonya dollar no 13 da okay yes also to kwan a nyema so eso be prove e say wo di tu kwan akodi dwa na e di amo tena mi tu yi pesa dollars nko na gumi ya chimi ese nya bu na be bo me kan dollars so ya me chimi tu mo you say ma say what was here beautiful it is not mind econo e say ya ma asija for pa ma system no okay na ye nja Nigeria for so no mko kan nema ni bi bra eti wo ye Ghana ni na de woni me say we me di ba 2 cedi bi beto na wo si chinchina obegina 5 cedi a Nigeria ni di ba 1 cedi a e beto ni dia na wo Ghana ni wo dia na sa da nya say foreigners ne ba budget mu fo na djuma ye jeduma ben na wo a wo ti meni no wo a wo ye
hwe nipa no wo kun nua na obi a ono ye howo e be ma wo nua no wato na wo se chinchina mi nua wo kama we beti chinchina mi koto wo ne chen abra wo bu nkodompi ohima asema na okay o ma tiri awa pa otale oto ne sen oto ne sen odi fo ne bo dem pa edi ya pomo we na koto ya na do ba chwan eti bi sa se oto ne sen ne bi se ba ko no oto on so to ne sen okay obi esi dan 90 could 55 na cement 5 pesos oto asase no 2 cedi do desu 2 cedi o na asase no eda ho no ka so oto a on nam 10 billion okwana so buy again eti bi before adwe kita ye no different than dunya adwe tena ba fona se se mo man no ya me sham odi fo ne kra ni ba kwale se mi bia okay no ko bia how be choose bia no she me ni na fami prophet 99 the youngest prophet frame 0244 1310 66 0244 13 10 66 kata sem adwuma sem awale na choose biara usu ndare so ntiase udi hye betu kwan wo tini ka anodi hye bia yera so me go fi bai ano person who say o we fa see we dey for 99 brother shop hye bi mu ne be na me so e da ju please go come that's bye odi fo me so me da se pa se me ton safo abibia onya brani adaje na wo de ba be dwumadie no e ma me kama busia ha ena bre ma akwan me de dwumadie ni nyina sie me da won so asesa won so nya bre eni adaje na wo de hwe message se obija wo comment e wo comment section ho e de ama me we ne sa na we mi subscribe button no so e ya kai se wo de bell ne be count sa no upload ni to mo apepon na phone na bo won kai motimu so ne ensem no ni nyina esisi all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na for so eni bi ahwe midin e de dark gold ye be sen share